Yes, kamenye bifurize amasaha y'umugoroba meza mbifurize kuguma kugubwa neza mu byo mukora byose bakunzi ba News Labo TV birumvikana ni amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi ni inkuru zishobora kuza kuba mbi by'umwihariko ku baperezida babiri barimo uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse kandi na General Neva. Ibi rero bishobora kuba bigiye kubaho bibi nyuma y'ibiganiro byamaze kuba biba hagati y'aba bagabo bombi hakoreshejwe umurongo wa telefoni, ndetse ibyo biganiro ngo bikaba bigamije kuza kwibasa ubwoko bw'abanyamurenge. Ibi rero byamaze gutuma kudeta nyamuneka zongera gututumba by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri aba perezida babiri barimo uwitwa Tshisekedi ndetse na perezida we na perezida wa mugenzi we Evariste Ndayishimiye. Ni amakuru rero atugezeho mu kanya gato gashize. Turavuga tuti nyamuneka reka aya makuru tuyinjiremo gatanu kuri gatanu. Turavuga tuti aya makuru reka tuyave imuzi n'imuzingo abantu bamenye byinshi bigiye bitandukanye muri rusange. Nyamuneka ibintu byongeye gukara, ibintu byongeye kuba ibindi bindi, nyemerera aya makuru ntatinze mpite nyinjiramo. Ubu tuvugana ku rugo rw'uwitwa perezida Tshisekedi hamaze kugezwa abandi bacancuro bashya bagomba kurinda perezida ndetse n'abandi basirikare b'aba FDLR bagomba kuza kurinda perezida, mu gihe kandi no mu gihugu cy'u Burundi nuko bimeze, nabo hamaze kugezwa abacancuro bashya n'ubundi bamwe bayobowe na Eric Prince bo kuza kurinda Evariste Ndayishimiye ndetse n'aba FDLR bo kuza kumurinda. Mwibuke neza yuko umutekano hano utizewe by'umwihariko kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Abaperezida bombi bafite ubwoba yuko nta yandi matora bashobora gutorwamo nyuma yuko isaha ku isaha bashobora kuza kugira gute kuba baterwa kudeta. Sindi bunatinde by'umwihariko muri ibi, ahubwo nyemera mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru nyirizina duhite tunasoza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko kuko ni benshi cyane badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, Zambia ndetse n'andi yagiye atandukanye, ariko kandi mu Bubiligi, mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, bariyo ndetse na za Australia. Abo bose tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Nshuti z'akadasohoka rero banywanyi bacu bakunzi ba News Labo TV, munyemerere aya makuru tuyinjiremo ariko mu buryo navuga ko budasanzwe. Impamvu nkubwira ati uburyo navuga ko budasanzwe, ubu tuvugana nyemera nkubwire yuko ibintu byahinduye isura. AFC M23 ku ruhande rwayo nayo yamaze kuba idekarara intambara mu buryo bukomeye. Ati sinitwa komanda, nitwa General Muhozi, asubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika abinyujije ku rubuga rwe rwa X. Nyamuneka nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje ko yamaze kurenga umurongo utukura. Ibyo byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi bivugwa, gusa amakuru yo ni menshi tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Nyemera mu buryo bwihuse cyane duhite tunayakomozaho kuko ni byinshi cyane tubafitiye muri ano masaha, ni byinshi cyane tubafitiye muri ano masaha. Aha, ndabona hari inkuru zikomeye hano. Umusirikare ufite ipeti rikomeye mu ngabo z'u Burundi yafatiwe mu mirwano ikaze cyane yo mu misozi miremire y'Iminembwe. Reka tubanze iyi nkuru nyirebeho gato, asigaye duhite tunakomeza. By'umwihariko bamwita majoro, afite ipeti rya majoro Minani, umwe mu basirikare bakuru b'ingabo z'u Burundi yafashwe matekwa n'umutwaye MRTP tw'urwano mu gace ka Bicumbi nyuma yo gukomerekera bikomeye mu mirwano yahabereye muri kariya gace muri teritwari ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru aje akurikirana n'amakuru amaze iminsi y'imirwano ikaze, aho ingabo z'u Burundi zifatanyije n'ingabo za FARDC, imitwe yitwaje intwaro n'umutwe wa FDLR bagabye ibitero bikomeye muri Minembwe by'umwihariko ku munsi umwe. Haravugwa kandi ibindi bitero byagabwe mu nkengero zo kuri Puwezero no muri teritwari ya Fizi, aho imirwano naho yakomeje kugenda ifata indi ntera. Aka gace ka Bicumbi rero ahafatiwe majoro Minani kakaba
kakaba hafi cyane ya Karingi, kakaba rero kamwe mu duce twabaye indiri y'imirwano ikomeye hagati y'impande zombi zihanganye. Abakurikiranye hafi kandi ibibera by'umwihariko muri kariya gace bavuga ko iriya mirwano yatewe ahanini no gushaka kugenzura utundi duce two mu misozi miremire y'Iminembwe ifite agaciro gakomeye mu bya gisirikare n'umutekano. Wa kabiri rero tariki ya 3 z'ukwa kabiri 2026, ingabo za leta ya Kinshasa zifatanyije n'iz'u Burundi wazanye na FDLR nabwo zari zagabye ibitero mu bice bya Kivumu, Gahwera n'ahandi hatuye abaturage muri Minembwe. Byarangiye rero MLDP twirwaneho ibisubije inyuma ku mbaraga, inabambura ibikoresho bikomeye bya gisirikare byafatiwe mu mirwano, bikaba byafashwe nk'igihombo gikomeye ku ruhande rwa leta. Kugeza ubu rero umutwe wa MLDP twirwaneho uracyagenzura utu duce tw'ingenzi two mu misozi miremire y'Iminembwe, hari Puwezero, Mikenke, Minembwe, Rugezi, Bijombo ndetse na Rurambo. Ibindi bice bifatwa nk'inkingi ikomeye mu rwego rw'umutekano n'ubushobozi bwa gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo, bikaba bikomeje kuba intandaro y'intambara zihanganye hagati ku mpande zombi. Ibi byose byerekana umutekano muke mu misozi miremire y'Iminembwe ukomeje kuzamba mu buryo bukomeye cyane. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande ibyo si byo gusa rero, mbere yo kugira ngo tunarebere hamwe ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko zirimo ziragenda zikora, nyemera nkubwire yuko nyamuneka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko izashyira umukandida wayo mu matora yo guhitamo umuyobozi mukuru mu muryango bikoresha igifaransa mu guhangana n'umunyarwanda by'umwihariko Louise Mushikiwabo ushaka manda ye ya gatatu rero y'ukwigomya kuyobora cyangwa se kuba umuyobozi mukuru w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Ni icyemezo cyo gushyigikira umukandida rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyemejwe ku wa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026 mu nama y'abaminisitiri, aho abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yashyigikiye icyemezo cy'ubuyobozi bw'igihugu. Nubwo izina ry'uwo mukandida ritashyizwe ahagaragara, iyi ntambwe igaragaza ubushake Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo kugira ijambo rikoma mu miyoborere y'imiryango mpuzamahanga. Louise Mushikiwabo rero uzwi ku rwego mpuzamahanga ku bunararibonye bwe mu bubanyi n'amahanga no guteza imbere ururimi rw'igifaransa, arashaka kongera kuyobora indi manda ye ya gatatu nyuma y'uko guhera mu mwaka w'2019 yari ayoboye. Ibi bishobora rero kuza gutuma habaho guhangana gukomeye mu matora. Umuyobozi mukuru w'uyu muryango uhuriza hamwe ibihugu 88 byo mu migabane itandukanye ikoresha igifaransa yashyizweho mu mwaka w'1970. Ifite kandi intego yo guteza imbere ururimi rw'igifaransa, gukomeza ubufatanye by'umwihariko hagati y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa no guteza imbere by'umwihariko abaturage. Gushyira umukandida mushya rero mu matora biragaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kuza guhangana n'u Rwanda mu miyoborere n'imiryango mpuzamahanga no gufasha ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa guhuriza hamwe imigambi y'iterambere. Binavugwa yuko kandi iyi ntambwe ishobora kuza gutuma habaho impinduka ibihugu by'akarere, ndetse ikaba ari intambwe ikomeye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bagezeho ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye n'iterambere mu rurimi rw'igifaransa n'ubufatanye na diporomasi. Ibyo byamaze kuba rero bigaragarira buri umwe wese, ahubwo nyemera by'umwihariko duhita tuninjira muri ino nkuru. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko umwe mu banyapolitike bo ku rwego rwo hejuru wabaye hafi ya Perezida Tshisekedi yageze mu mujyi wa Goma. Aya makuru yakomeje kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye, nubwo kugeza ubu rero nta tangazo ryemewe ryigeze ritangazwa n'uwavuze cyangwa n'inzego zibireba. Yakomeje gukurura impaka n'isesengura rikomeye ku banyapolitike no mu baturage bakurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kuvugwa ko umunyapolitike wo mu rwego rwo hejuru wari mu bantu begereye Tshisekedi yaba yafashe icyemezo cyo kwiyunga n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rimaze igihe riri mu ntambara mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku banyapolitike rero bafite ijambo rikomeye ku ruhando mpuzamahanga, byatumye iyi nkuru ihita itera amatsiko abantu benshi.
nubwo intangiriro n'amazina ye atigeze atangazwa ku mugaragaro, ariko amakuru akomeje kugenda asohoka yaje kugaragaza yuko uwavugaga ari Claude Baranka. Aya makuru rero akavuga ko abarizwa mu mujyi wa Goma, aho bivugwa ko ategereje gutangazwa ku mugaragaro na AFC M23 nk'umwe mu bayobozi by'umwihariko n'abafatanyabikorwa. Claude akomoka mu ntara ya Bandundu, mu gace kazwiho kugira uruhare rukomeye mu mateka ya politiki ya Kongo. Kuba aya makuru rero yaratangajwe n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi AFC M23 byatumye irushaho gukurura impaka mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munyapolitiki rero uzwi cyane mu ruhando rwa politiki ni perezida w'ishyaka rya Réveil Populaire, rimwe mu mashyaka yigeze kugira uruhare rugaragara mu mikoranire ya politiki y'igihugu mu myaka ishize. Iryo shyaka rero ryaje kwinjira mu ishyaka rishyigikiye perezida Tshisekedi rizwi ku izina rya Union Sacrée, ryabaye inkingi y'umwamba y'ubutegetsi bwe nyuma yo gufata ubutegetsi, kandi rifite umwanya ugaragara muri guverinoma kuko rifitemo minisitiri. Ibi byatumye Claude rero afatwa nk'umwe mu banyapolitiki bafite ijambo n'icyizere mu buyobozi buriho. Ni muri urwo rwego rero amakuru aba atandukanye ku butegetsi bwa Kinshasa akivuga ko uyu mugabo yaba yiyunze muri AFC M23. Nimba hari andi makuru yemezwa ku mugaragaro, byaba ari ikimenyetso gikomeye cy'impinduka n'imiterere ya politike, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho AFC M23 imaze igihe kinini ifite ijambo rikomeye. Kwiyunga ku muntu wigeze kuba by'umwihariko umwe mu byegera bya perezida Tshisekedi byaba ari intambwe ikomeye. Icyakoze kugeza ubu harakekwa ibimenyetso bifatika n'itangazo ryemewe kuri Claude AFC M23 cyangwa leta ya Kongo kugira ngo ibi byemezwe ni ukudashidikanywaho. Mu gihe bitaraba, iyi nkuru ikomeza gufatwa nk'amakuru ataremezwa, ariko ikaba ikomeje kuvugisha benshi ndetse no gukurura amatsiko y'abakurikirana hafi bya politiki y'akarere. Mu ndo ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko kuri ino nkuru ubona yuko byaba ari ikintu kidasanzwe cyaba kibaye ku butegetsi bw'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara, amakuru yizewe aturuka muri santere ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga yuko drone z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye gutera ibisasu zikongera gukomeretsa abatari bake. Nk'uko aya makuru rero abivuga, icyo gitero cyabaye ahagana mu masaha y'umugoroba, by'umwihariko ku munsi w'ejo. Drone yarashe ibisasu mu mujyi wa Minembwe byibasira inzu z'abaturage b'Abanyamulenge, umujyi uzwi cyane nka Mwafurika. Bitegetswe yuko igihombo gikomeye rero cyongeye kugira abaturage batuye igice cya Minembwe. Umutangabuhamya rero wavuganye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, hashize akanya gato drone irashe muri santere ya Minembwe isenya Mwafurika. Amakuru akomeza avuga yuko ngo iyo nzu iherereye hafi mu birometero bikeya cyane na teritwari ya Minembwe, by'umwihariko nko mu birometero bigera muri 30 uvuye aho biherereye. Byemezwa yuko kandi icyo gitero ngo cyasize gikomerekeje abantu 3 bari muri iyo nzu, bahitanwe bajyanwa no kwitabwaho n'inzego z'ubuvuzi, nubwo hataratangazwa uko ubuzima bwabo buhagaze. Kugeza ubu rero ubuyobozi ntiburashyiraho itangazo risobanura iby'igitero. Cyokora abaturage bo muri ako gace bavuga ko drone ari iy'ingabo za leta ya Kinshasa, bakongeraho ko yaturutse mu cyerekezo cy'Ibujumbura mu Burundi. Ibi bikomeje kuba bibi cyane cyane ku baturage bavuga ko ari Abanyamulenge, kuko ibi bitero ahanini bikomeje kwibasira mu mihana ituwe n'abasivile. Ibi bibaye mu gihe kuri uyu munsi hiriwe ituze mu bice bimwe na bimwe byo muri groupement ya Mutambara muri teritwari ya Fizi, nyuma y'imirwano yari imaze iminsi ihabera hagati y'impande zombi, basaba impande zombi kuba umutekano n'amahoro byakongera kugaruka, ariko no bikaba bikomeje kuba ibindi bindi.
Twirukanse cyane rero sindi butinde amakuru yizewe aturuka mu gace ka Ndondoni muri Groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko naho habaye imirwano yahuje MLDP twirwanyeho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'iz'Abarundi n'imitwe ya Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR. Iyi mirwano yabaye mu masaha y'amanywa yo kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026, ibera mu bice by'imisozi ya Mitamba, hashyizweho kuba hahamye kandi hakomeye mu bijyanye n'imirwano biteye n'imiterere y'abantu. Nk'uko amakuru rero abivuga ava muri ako gace, avuga ko imirwano yasize umutwe wa MLDP twirwaneho usubije inyuma by'umwihariko uruhande rwa leta, bigatuma wigarurira ibice by'ingenzi birimo agace ka Irangwa by'umwihariko n'ahitwa za Biziba. Rifite umwanya rero wihariye mu bijyanye n'umutekano n'imigenderere y'ingabo. Iryo rango rero ribera mu buryo bweruye. Iki gice kinini rero kirangwa n'ahantu hafatwa nk'urufunguzo rutandukanye rw'umujyi wa Uvira ndetse n'agace ka Ndondo, kandi gahuza imisozi ya Bujombo n'inzira zijya mu mujyi. Gufata ako gace rero bisobanuye kugenzura inzira z'ingenzi n'ubworozi, itumanaho ndetse n'injira n'isohoka ry'ingabo mu buryo bugaragarira buri wese. Abaturage rero n'abatangabuhamya bo muri kariya gace bavuga ko muri iyo mirwano humvikanye imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba by'umwihariko abantu benshi. Ku rundi ruhande rero hari n'amakuru avuga yuko iyi mirwano itamaze igihe kirekire, kuko ngo ingabo za leta zahise zisubira inyuma vuba, bamwe bahita bahunga. Ibi byatumye MLDP twirwaneho ifata agace idahuye n'imbogamizi zikomeye. Ibintu bikomeje kugenda rero bigaragaza ihindagurika ry'imbaraga ku rugamba, cyane cyane mu misozi ya Bijombo imaze igihe ari indiri y'imitwe yitwaje intwaro. Agace rero ka Karungwa gafite amateka akomeye cyane mu bijyanye n'intambara n'umutekano w'akarere ka Uvira. Ni agace gahuza imisozi n'umujyi, kakaba karabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro bitewe n'uko kameze ndetse koroheye buri wese kuba yakinjiramo ndetse akaba yakanarasa. Mu bihe byashize rero wagenzuraga Kirongwa yagiraga ijambo rikomeye ku mutekano wa Uvira, haba mu bijyanye no gutera, kwirwanaho cyangwa se kugenzura ingendo z'abantu n'ibikoresho. Ni muri urwo rwego rwo gufata aka gace MLDP twirwaneho bifatwa nk'intambwe ikomeye kugira ngo bakontorore ibyo bice byose bigiye bitandukanye. Nubwo amakuru ku bihombo by'abantu ataratangazwa ku mugaragaro, imirwano ya Ndondo yongeye kuzamura impungenge n'umutekano cyane cyane w'abasivile batuye muri biriya bice byegereye imisozi ya Mitimba ndetse n'ahitwa Kirungwa, abenshi barimo guhungira mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano yongeye by'umwihariko gusa nk'aho ica ibintu ku rwego rwo hejuru. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Ni amagambo rero navuga yuko nayo atoroshye. Ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye asubiza ku byo yise urujijo, ku bihuha bikomeje kuvugwa ku ruhare rw'inkotanyi mu bibazo by'umutekano w'akarere. Yavuze yuko nta kindi kintu na kimwe cyihishe kizarwanya iminsi 7, by'umwihariko ngo Burundi ngo bwararwanye by'umwihariko ngo muri intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bagenda bavuga ko ngo mu gihe butari by'umwihariko gutsinda ngo byari ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo nibwo bwatumye M23 idafashe ibice byose bigiye bitandukanye biri strategique. Aya magambo rero perezida Ndayishimiye yavugiye mu masengesho yateguwe n'ishyaka rya CNDD yabaye mu cyumweru gishize, aho yasangije abayitabiriye ubuhamya bwe bwite bwabaye mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikomeje guca ibintu. Yanasobanuye yuko kandi iyo mirwano yabereye ahitwa mu Ruta mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Burundi hafi y'imipaka ihuza Burundi ndetse na Kongo. Ati murabona bavuga ngo inkotanyi twararwanye mu Burundi aha, mbere y'uko zijya muri Kongo twararwanye ahitwa mu Ruta. Mu Ruta rero twararwanye icyumweru cyose, nyuma y'ubwo bahise bambuka igihanga berekeza muri Kongo. Aya magambo rero agaragaza nk'abavuga ko imirwano yari ikomeye kandi yari irambye,
aho impande zombi zari zihanganye mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Nubwo perezida atigeze atangaza itariki nyayo imirwano yabereyeho, yemeje ibi byabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Majoro Pierre Buyoya wayoboye u Burundi mu bihe byaranzwe n'intambara y'abenegihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Muri icyo gihe cyari gihanganye n'inyeshyamba za CNDD FDD zirwana n'ingabo za leta zari zizwi ku izina rya FABA, Force Armée Burundaise. Amateka rero agaragaza ko intambara ubutegetsi bwa Buyoya bwigeze bwitabaza inkunga za